من المكرم وما كنا منزلين إن من القرون أنهم إليهم واجة لها مما تنبت الأرض ومن دون القبيل لا الشمس ينبغي لها الله قال الذين كفروا قال الذين خوینا کو هر کی والا و beyhude neçu. Bu خوینا kardeşlerim, değerli misafirler, yine bir Mart ayı. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Cahil nizanın kinavın Eygül ilkin dara Kur'an Temizgina fikinavın Beni seninle ebedi öğretim Seninle uyanır nefse Evan birayeme yekû îrom li ser qebrewanin li ser qebiristanêwanin hatin şehîdkirin ji teref wan însanê Xwedê ne nas ve sırf ji ber ku Müslüman bûn, ji ber ku gotibûn Rabbê me Allah Celle Celaluhu'yê û li gor emr û nehyê Xweda Azze ve Celle xwestibûn heyatkî de heyata xwe de jî bicî bikin û li vî welatî li gor xwestina Xweda û Resûlê Xweda milletê vî welatî heyatkî bimeşînin ji ber ku wê dav û dozê xwestibûn bimeşînin ji teref wan însanê Xwedê ne nas ve hatibûn şehîdkirin. Vana her yek jmera gerek bibin numune û misal. Xweda Azze ve Celle da ayeti kerimekî de dibêje minel mu'minîne ricalun sadaqu ma ahadullaha aleyh feminhum men qada nahbehu ve minhum men yentazir ve ma beddelû tebdîla. Ji mü'mina hinek mêrxas hene li ser wê soza ku dane Rabbê xwe صادق mane û divê oxirê de ruhê xwe teslîmî Rabbê xwe kirinin. Ji wan jî hinek jê li ser wê soza xwe sekinîne li benda roja xwe ne terka wê dav û doza xwe bernedane. Terka wê dav û dozê nekirine. Ji bo wê dav û dozê li ser wî erdê bela bibe xebat û xizmetê dikin heta ku roja wan were ew jî wek wan birayê xwe yê ku beriya wan şehîd bûnin ji bo divê oxirê de şehîd bibin li benda roja xwe. Îro tiştê ku li me dikeve em dav û doza van şehîda nas bikin. Em zanibin ku van şehîda ji bo çi şehîd bûnin. Çima însanê Xwedê ne nas wan ji xwe re kirin hedef û xwîna wana pak û paqij rijandin. Îro li ser rûyê erdê elbette ne ew kesin ê ku şehîd bûnin. Wextê ku vê meyê tê behsa şehîdek Helepçeyê jî tê kirin. Di tarîxê de Xweda Azze ve Celle fedl û kerema ku li ser vê ümmetê barandî ji vê ümmetê şehîd qut nekirine. Lewra şehîd bi wê xwîna xwe ya mübarek dara İslamê adeta av didin. Ji bo dav û doza Xweda Azze ve Celle li ser rûyê erdê bela bibe. Qeyne werêye em vegerin salê ku van şehîda di wan sala de şehîd bûne. Quweta me çi bû? Em çi qas bi quwet bûn? Me çi qas karî bû dav û doza Xweda Azze ve Celle li ser rûyê erdê bimeşandaya? Li bê van şehîda Xweda Azze ve Celle çawa deriya li me vekir? Çawa Xweda Azze ve Celle dav û doza xwe li ser xwîna van şehîda belkî li vî welatî bela kir heta çû vî welatî derbas kir çû Anadolê, Anadol derbas kir çû Ewropayê heta îro vê dawê vê cemaetê Xweda Azze ve Celle fedl û kerema xwe li wan kir bûye hêviya ehlê Gazeyê Gaze. Îro tiştê ku li me dikeve ewan însanê di vê dav û dozê de ruhê xwe teslîmî Rabbê xwe kirine em xwedîtiyê li wê dawê bikin
و ام وان انسان كل سروي عرض مظلوم جبرك قوتن ربي ما الله لچار آويري دنياي لتركستان لفلسطين لبنغلاديش لسوريا ولچار آويري عالمي او انسانكم مظلوم ومستضعف وقت شاواد النوداد ام مظلوم ومستضعفون ام ضعيفون ام ضعيف هاتبون هشتن جترف انسان خودين ناس جترف دولتا تاغوت جترف ارقتا مرتد بسر مدد هاتن ايكو دخستن حبسا ايكو قتل دكرن شهيد دكرن اموان روجا گرج بیر نکن وقتی که مخودیتی لوی دعو دوزا وان کر وی چاقی امی کاربن بیشن هم خودیه وی دعوینن وقتی که ام دسوزا خود سکنین جسوزا خوفن نکریان حتی که روجا موره مخودیتی لوی دعو دوزه کر وی چاقی امی کاربن لروجا قیامته لروی وان شهیدا بنرن امی بینره والله ام جی خودیه وی دعوینه ام جی فرد کی وی دعوینه ام جيش بو في دعوي مخابات وخزمت كر لولاتا لكندا لباجارة لقضاء ام قريان ما دعوي دوزا قضاء عز وجل جي انسان رقود إلو الحمد لله لسر خوينا فان شهيدا لقند باجارة وقضاء دريكو ام لينا خنامينه ام دارن جوان انسان رجل بيجن ام دارن لقندا صحبتا وقتيكو ام دكن قالوش قوتنا خدا ورسول خدا بيفتر تشكي كم جوان رد بين هي لورا دعوة وان شهيدا دعوة خدا بو دعوة پیغمبر خدا بو چاوا پیغمبر خدا في دعوة روجا کو هلگرد امانت کو خدا عز وجل لسر پشتاوی امتا اسلام کربو هلگرد اشترف مشركة و تعدو ازيت لوان هات کرن في جماعت جي في حركت جي روجا کو دست آوید دوزا خدا عز وجل بدعوة خدا عز وجل دين خدا عز وجل خست لفي ولاتي بلا كل سروية عرض حاكم بك اشترف انسان خدين ناس اشترف ارقت مرتد هجوم لهات کرن خویناوان هات رجاندن بلكي زمان عين وقت لمكة اشترف في ارقت مرتد بويقوت لسروان دهات کرن جي وقت جزيرة ونصيبينه ندهشتن قارن تيكه ناف مالي مسلمانا جبر في هاوي تشتي كل مدكه ام دعو دو زبان شهيد اجبير نكن ام ده حياة خدا بجيبكن چاوا ام حياة الصحابي و پیغمبر عليه الصلاة والسلام جزارو كي خورد بيجن ام حياة وان شهيد جوان را بيجن كو في دعوه چقاس جبو في ديني خبات و خزمت كريه دسر في خبات و خزمت خورجي چقاس شهيد دانه چقاس زندان تجكرنه ام گرك وان روجا دائما ببيرا خو بينن و قده خو بوي تربيه بكن هايجا البته وقتكم بحثا شهيدا بكن ام بحثا غزه نكن امين حكي الوان بكن لورا دنابينا بين شش مهادا زيدي 30,000 ايكو الرقم كو هاتن تثبيت كرن خين جيوان كسي كدبن انقاذا دنه كو آلت تنن واجبن وان انقاذا درخن اگر ام بحثا وان نكنسا امين حقيقي مزن وان بكن اگر ايما 1000 2000 3000 شهيد ملفي ولاتي چيبو بنسا ايوان دنابينا بين شش مهادا بسد 1000 بلكي مسلمان ايرو الويدر شهيد دبن گرام وان جبير نكن مع رمضان البيشيا ما يقرام بشف رابن جبو امتا اسلامي دستي خوفكن دعا بكن اگر تشتي كش دستي متي مادي امكان ما امكان خو بگين وانسكو الحمد لله ايرو في دعوه دستي خود گين وانجي بقدر قوتا خو كار خو بگين وانجي كرا امجي دستي خو تخم بن في باري جبوك اموان مسلمان اجوي حالي خلاص بكن لويدري قحرمانين پر مزن تكرن بلكي لفي ولاتي ام بحثا چند حب قحرمانية بكن كو الحمد لله في عزت والشرف مي ام بيسر بلندن ده تاريخ ملفان شهيدا جمرة بنا عزت والشرف إيرو عزيز ملغازة يجي وي قحرمانية دخن اورتي بوان قوته
او سلاح ضعيف كم مسلمان كل ويدر إيرو مجادلة كي دكن جهاد دكن كوي جهاد خدا عز وجل لسر تمام أمته بلكي فرض كريه أما أمت إيرو كتي غفلته أوان سروكو رئيس دولتك ببصيرت إيرو جل زلتك شاندن سر خو ولهمبر امپریالیستا نکارن حرکت بکن جتر ساوان قولتغی وان کجدستی وان هرن ایرو مالسف پردا زلتك شاندن سر خو و امتا اسلام مغلوب امتا اسلام مظلوم امتا اسلام جبروان سینور کش طرف امپریالیستا و هاتن چیکرن نکارن خو بکینن برای خو ام جبو ویجی دعا بکن دستی خو بکن بین یا ربی تو فرصت و امکان بده و حرکت و جماعت جی کو کارب بوان را پی بپی مل بمل بوان را خبات و خدمت و جهاد بکر خدا عز و جل مبگر جوان کسی کش بو آزادی قدسی جی خبات و خدمت دکن و دفع و غرد ایجاب بکر روحی خو تسلیم ربی خود دکن خدا عز و جل مبگر جوان کسا مجمع صبات دگو مها شهادت هر وهاوی رنگی ام کتنا مها آدار جی مها مظلوم و مستضعف ہے ده آدار هوی کردستان ماینک پر شدت خزوی خرب استلا قراجداغ بو سبب 12 مسلمانین شهید یاوان عزیز وها رنگه لحلب چجی نزدیکی 5000 مسلمان جی طرف هوی و دره خات قتل کرن سیده آنی زمان بیچه وادوی دم میده لآلی که هوی چیا لآلی که دولتا کور آدس قریش ایشی سر و دعوی کر به هزارا دان کشتن دان بریندار کرن و به هزارا نزدیکی و 25,000 انسان خستن ناو اشکنجا ده سروان در باز بون او اشکنجا حباب سهیب عمار یاسیر به انواعی چشیدوان هات سریوان و بیچه و دنیا کر بو هر کس بیدنگ بو او ربی خوتنه ما بون بویرانگی رو لفلسطینه لغزه افسره 6 ماهه وان یهودی ملعون وان سیونیست تروریست ایریشی سر مسلمان غزه کرنه نابین گدد کی قمات کده نابین اختیار روس پی دمزگفت و جامعه دا عبادت کن نابیجن پیره که دهندره مالا خوده خوارنا گده خود شید کن نابین گدن بر بحرا دناوا سکاکا دا دلیزن ببومبا بارانا بسلاح مزن ببومبا جوان بومبا اکو آویتنا هیروشیما ناگازاکی daha مزنتر داوین وی باجاری کور سر کور ناشتن خانی لسر وان خوار هاتن خوار خانی هجیان بچوا دسالا چو دمها سباته لمراشه لأديامانه لعنتابه لحتايه زلزله کی چه بو به 100,000 انسان به مال ما بو به 1000 انسان دبن خانیا دبن و بتونا قارا ایوان گازی دکرن گلو امداد کسی کو مجوه ظلمه کسی کو مجوه ازیت خلاص بکتونه براستی نها به 1000 فلسطینی به 1000 گده به 1000 پیرک قارا وانه بارا وانه امدادا وانه دبه گلو کسک مخلاص بکتونه لبل دنیا بیدنگه
سروک دولتا بیدنگه کسی کلوان به خودی کس تنیه جبوی هاوی وان خورتا وک اصحاب کیف وان خورتا وک حضرت حسینی کربلا و حوالی خواه وان خورتا وک اصحاب اخدود وان خورتا وک خورت جنگوار قرش داغی وان خورتا وک وان مجاهد کردستانی نها وان دایه پشتا خدای رب خواه لهم بر وان سیونیستا لهم بر وان خائنا لهم بر مستکبر دنیای بر خدا نکوره دکن باور بکن اف بر خداش نها گیهاشتی سفر زفر انشالله امیته که من ماه رمضانی تسبیکاوی رحمته ناونداوی مغفرته و دو پاشاوی دا عفو کرنا گناهایه گلو امتا اسلامی دوی ماه رمضانی سریوان راد بکو دسته خو وکم به یا ربی تو معفی بکی باور بکی زمان ناگره دست و نابه لو را هر وکی گناها مگو ششمه روش بروش نه روش نه شب ما ساعت بساعت وان یهودی ملعون دخوازن غزه جکوک ده جورتی راکن بالا خو بدنی بنایی خراد کن مالا خراد کن زاننگاه ونورستا خراد کن مکتب و مدرسه خانه خراد کن جامی و مزگفتا خراد کن حتی مزلاجی خراد کن بترکی جرتو گوتون سویقرم بکرمانجی قلعاندن ولد خوازن دولتا غزه وان مجاهدا بتفو پیرکی وان بتفو قده وان بتفو خورتی وان قشا بقلعینن لبل دنیا بیدنگه سروک دنیای باخصوص سروک مسلمانا سریوان عردینه جترسا قولتقی خواه جترسا چونا مقامی خواه یا جی جبون منفعتا دولتی خواه آلیکاریا وان مسلمانی غزه ناکن لهم بروان کینه گلی برایا لهم بروان یهودی سیونیستن یهودی سیونیست جتاریخا وان بلیه دو قرآن ده ایکو ام زیده پیغمبر شهید کرنه دروکی ده صدح پیغمبر کشتنه شهید کرنه کینه یهودینه چما ده بیجم لورا یهودی سیدا بحث کر 30,000 انسان کشتیه جوانا سدی هفته سدی هشته گده و پیرکن یا جی اختیار روسپینه کسی که هر دنیا و یالی ایته که من جنت یک جوان ناخوازه جوی داره داریم لبل یک مستثنا پشتی مقام پیغمبره مقام این مزن کیه مقام شهید آیه خوی تعالی عز و جل وان شهیدا دخل سنگا چوکه کسک ادناوا باو بخشه جنت دگرن خود تعالی عز و جل بوان متبسم دبه بوان دکنه ای عبده من داخوازی و گجمه هیه یا رب ام دخوازن دی ساتم تو مبشنی سر روی عرده ام دخوازن دی سام ورن وان درا دی سام دعوت ناس بکن پیغمبرت ناس بکن او دریات تده دی ساب وی رنگی ام دخوازن شهید ببن گلی برایا انسان گناهکار جی لوی دنیا بلی کو حسابه خو بدن معلوم جسر گر که حیوان داد کون یک به یک حسابه خود دن پشت انسان چا وانا دکه یا رب دبی خوزی وک وانا حیوانا یا ربی یا لیتنی این کنتو ترابا خوزی وانا حیوانا وک وانا حیوانا اجی ببنم خلی ابجی ببنم آخ اجی ببنم تراب
لبالي خود تعالى عز وجل دبي شو قادوره وتشتي دبيجين داوكي إنسان دستي خوفتك چه گناهکار چه مشرک چه کافر چه مسلمان یا رب دیسا تو مبشنی سر روی عرده و نقله می رب تناس بکن و نقله می پیغمبر تناس بکن و نقله می دریات ده بخبتن نجبو منفعت خو و آیلا خو قومی خو بس جبو خدا جبو رسول خدا جبو الوی درد حضورات ده ام سر بنند روسپی ببن امی خباطه بکن لیبلی هیهات هیهات او داخوازی دوره نوری یکی که هر گلی برایا گلی خوشکا وگرایو تنه نکاره وگره ایجا هی و فرصت دسته مدهیه هی و فرصت دسته ودهیه هی خود تعالی عز و جل امانته خوش منستندیه ورند حضره وان شهیده ام بهفره توبه بکن ام بیجن یا رب ام هایدار بون ام شیار بون جنها شنده ام دعوت ناس بکن ام پیغمبرت ناس بکن ام دریا دعوت ده بمشن خورته خواه خیزی خول سر دعوت مزن بکن حس کرنا دعوت حس کرنا ته حس کرنا پیغمبرت ده پیغمبرت امید قلبی وان ده بخملینن ربی خواه زانبن و مزنانتیا خواه زانبن و عرف و عادت بابو کالی خواه زانبن بوی هاوی ورن امسوز بدن ورن ده دسپیکا و مها رمضان ده ام جی وک مسلمان غزه ام بخبتن بدعا بخبتن بمال بخبتن بمجادله بخبتن وان لشکرا وان اردیه کو لهم بر سیونیستا هم دنیا هم آخرتا خو خلاص دکن ام ببنجوان لشکرا ببنجوان مجاهدا گده خو خورت خودوی ریمزن بکن باور بکن وین اقلی ونه فهم بکن وين اقلي وني بزام بن طعمش دنياي هيا بركات جبان بين حكم اسلام وشريعات جرب خيد الوند خوازن من ترسو الولدين افدج منون يركات مكفر قران دوست عيد وان کوچکی دری اروپا ام تدم نابن خودی یک لا ایران کردستان وان خاین دین و همواتم تمام بکشن بقتل ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين يا رب العالمين ويا أرحم لطاعتك مقاتنا ذي هي بعبادة بدعاء سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام وبتشونا البيشو بافان جوزافان شهيدا حياتك بنصيب متواك يا رب العالمين زوراته يا ربي للدنيا بعزيز بعزات بالشرف